Ke Voice of the People Party hak arpun riu tarik ujeliu arja arpusau hadian ke jing Saphriang jong ke kubor ke bapen I bakatai ke seng ke don kerteng ban ai jing Kyrshan ya ke National Democratic Alliance hak biar dei ke jing jit yau lampang hapo ke Lok Sabha kalau pentip pajba bahkan sepan jing pensyai nak ke news channel ke bapen pau ya ke kerteng jong ke seng ke VPP hadian ke jing I ya ke ni ke jing Saphriang ke dor ke bapau ya ke kerteng jong ke VPP ke badon WMP ban Kyrshan ya ke NDA hak ke election jit lampang kalau ong bahkan satho sya ke India Today News Channel bat ban panjing pensyai halor ke jing pau kerteng ke VPP. Halor ke ni layok ru banyakran baru MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ubar nak seng VPP u Dr. Ricky AJ Singkon u balapan pau halor ke Nongrim jong ke VPP bat ke jing bam ya simbenta jong u. Kumba parti ni lah ingin saya dan cakap ke India Today ke bawah wanra ke kumba kubor ke bawah kubor lamler ni syak jol ya kebakum kita bijak kubur kan kita squat se tang ban pen thok brai ke parti abang lakan na tu ke bastam baik ini dan bentai bak NDA ke bakan kami untuk kubur tu kamlong ke bas temat ke ni nak kalian jom spokesperson jami bisa le ke kam point ke bang kuat ban ki point bang kuat ban ke dalam pemnemo ke baning kongki sa singkat parti ini, ini nampak men compromise lo kimat kita ni cukup snow supaya tak, kalau kan secularism, pluralism, federalism, mau berkat special rights nak minta, ke hak nak minta jami di indigenous people kan, mau, kalau begini tu dalilai ke parti ni nampak banyak yang penuh, ke mentara kebar kino ki kam ki bakta yakini ani kum kapati ni asya baik ngirim laban yang kan yakini ni ki bebe bat ki mat ki kan halor mo bat bebe bat kan ka India blog kumban tu tak smoke ham ki por misha bangin Kyrshan bagi ki halor kimat kan Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya